uyabona mawufuna ukubona ukuthi uyabuyithethe istudio 7 wayilethe endlini mawubona ukuthi uyithethe straight iRadio Zimbabwe wayilethe endlini hamba uthatha umfazi wakuncube ukhuluma nani stop umuntu wakhona akathuli uyabuyithethe inyeza straight emaphaneni wayilethe ekhaya umuntu wakhona ukhuluma waya khona wamenzela imistake lapho khona usenkingeni lo mfazi wokuncube ohlube kwazi ukuthi uqalekisiwe uhlube kwazi ukuthi inhlanhla into engekho eduze kwakho mawulo mfazi wokuncube ngoba umfazi wokuncube khenikhuluma eziyakhuluma indwangu zenkosi uyabona umfazi wokuncube ufana le radio etavern khona noma ufuna ukulala yena kuphela yep inews ezingapheliyo umfazi wokuncube isiqalekiso ngabona lo mfazi wokuncube ohlube kwazi uqalekisiwe eziyakhuluma lezi zinto mina sokuya ngathi ngilenkinga labo ndwangu mina mhlahla angilankinga labantu bakuncube angilankinga nje labo ndthwengu mina abantu bakuncube ahlahle ngiyabathanda futhi abantu bakuncube the reason why ngibathanda abantu bakuncube bahle kakhulu abantu bakuncube khona abantu khona mase futhi uqala kuyepuza yep sefuthi uqala yep lento ukukhuluma too much esezondile kahle umuntu wakhona uhlabe muhle extra umuntu wakhona ngathi ungahlala umzondise kuphela uhlala umhloze ngotshane emuva ngathi uyazonda kahle akhuphukele inhliziyo ukwenza ukuthi abe muhle extra abantu bakondwangu bahle bakithi ngeziphongo